Kalila kalalik kendu doktor no da uwaire obadai u specialist ya kejengpang jongka kanang bantep kambania shpang kita kejengpang kaba kalila kamat de hakawi kasni enda kala poi hakam rajong utau doktor specialist kala rong hapo kam rajong u ti utau doktor pade udang ben kam bantem kibuat namarba duna nongpang bat enda la rong kalila utau doktor ulai semennya ka bat ula kali ka uong pila kelonteng ne mentau banai ti kalila ko ong ya u ha oi ti utau doktor u kali biang ya ka ong pi judan ka jing kia men siam ka ba pendu thia du dam ya pi hai ke por ki ba pila dam ti kalila ko ong ya u ngadon tang ka jing dunas nam pi doktor bat ngasik kelon be hi na ka por sha ka por ti utau doktor u sngu thu ba kalila kam kwa ban ya thu ya ka jing shem jong ka hai ke por men shwa bat utau ulo ubaning kong jongka namar bakala stress bah bat u hakpar bakrang ya shong bat uta kum tau doktor u ong ya kalila wat tiang ban ya thu ya ka ba pilong namar kini ke jing tep kilong ke bakong san bah na ka banta jungi kam tam na ka banta jong pilai kum ta kalila ka so kum do ban shulen ya ka e ka ba kala ja ka jing em saba utau doktor ulo ong kum ta ti ka ya thu hok no ka ong ngala ya shong ya sa ringkat teng bat uwei ubriu ubala dan kuan hakapar ba ngaya shong bat u ngam tep ba ula dan kuan bat ngatep ya kata sahadian andang ngala ya shong tem maria tep kom taru ngam seong sok shu kemen siam ngala shling a man siam bait man kapar bat ngam juyo jing sok jing keman shu nado bangatep ba ula dan kuan kom ta ngalik kendu no ya kalok jong u hayeng jong ka namar ngakwa ba kalok jong uru kan tep ya ka e ka ba ulok jong ka ule tiha kata kapar bangalit hayeng jong ka kalong ke ba bahayanga ha kata kapar ngapan map naka bat ngakwa ro bangan tep company shapang jongka tang ba kamen siam pan kadap ke jing skau si pat jing skau ram skau le rai tang shi ilai se ki khun jongka tenga shu thu aka bang lai shong bat ulok jongka bat ke jing shong jonga bat uru kadai ba ngam tep ba ula dan khun bat ngatang shu tep ya kata ngalabe no hi u kumta ngapan iru haka ba usho ya nga najan shkor ngala mensau ba tang nakadaw ba ngabe ya u bangam kwa shu banya shong bat u tang ba kata kalok jong upat kam juba bai ai hira kashu pai tang ki thmat wat tang shikan tien ro kam kren kumta nga phet no nang ta mar sindap yathu ya ka ka balaja tiu tau doktor u yathu haka uang ka ka balaja menta kalong thik kumba pila stress palan phitep ka jing stress kakta lut ya baro hala ka jong karukom kakta ya ka jim ubrio tang ba lele pi seshuan kendu biang yanga lesham tayo kanang banyo le katu kanikitas tikalilaru kala kongu bat kala lenyo shayang kat bau ais kanda pade hajing tray udang bun kambha ban ngap ya ka jing batai kam jong uta parlok bari ubas jong u komno banshna design ya ka project ka ba ki ai hu ba un tray dah kata kapor kawan ka kami jong wais kanda tang ba wais kanda ru uklam ye i ki shu pen khot ki parlok be trailang jong u ki pen ye thu ye u bawan maka ki ong ye u ai master ite ibrio ikwa ban kando ya phi kumta uta ubas jong wais kanda ru u ong ye u okay ngen sia pet pat ti u lek no kumta wais kanda u phai sha kata kami ti kata kami jong wais kanda pade kayeng shwa shalai bat katan lut shwa ya u secret ubakadi kum taw ais kanda u shupet kai be jaka u klam kran chicken tien ro bat enda kala dap di lut ya taw secret kalik no hajan jong ais kanda bat enda kala poi hajan jong u ko ong ya u ngaladap ong ye pi bangan wan penthut chu ye pi tang ba kata kasian khadu ka banga kular bangan wan shu ngarang don kam pisapan bat ngasu thu ro yaladi bangalong gabriel ka pasni utam bat nget janga bamenta kandi kasian ka bakhadu shisha bangan wan shapi ti lada pinyarap janga ngan le nyo menta bat ngan wan shu junam ngakularia kata ti wais kandaru uklam bun ketien usus ngam bet nang ta de wai kata kapisa bat kata kami kale no ti hakawi kasngi wais kanda ulale shangkai pengat no bat kalila ban penting yaka bakala shushong yeng bat uyalam de yaka hakawi kajaka harut duriau kabade ka jong u open i yaka ya ta ka jaka banshna yeng yalade bat banshna guest house hangta ti ula batai haka uong pen hang ne ngin shna kamrathya
nang ta portelang pade ngin shna jakas ai ding hang ni ba ka internet ban pet chatai ka duria ka bas ba ka view ban shong hang ni ti kan long bai thek ko ma phi kwa ma phi man chua nang ta de ngin sia thang do ak ta ka por bang dang ya shong kai shong sai ding bas am ti kalila ko ong a oi bas palat hiken bat kadar ki artat yu ti wais kan dapat de ong ya ka phi das ngap ken yak e ka ba ngong udayat artat shakman bat obatai susu ya ka ong nyente ya ka kamera na benta ki gas hang ni kanang bakini i ya ketika klau bat akan ni kawi kaliang pan kandai ka keper bangin yo pan thong jing thong bat shibun ki ja jing thong ngin thong te shatai shliang pade ngin pan long bet tangkum ka keper jur jingam suda ni pi ong kum no ne biang am kamta te upai no shadian namar uperkhat bakalila kabut nadin jong u bat enda ula pai ulap bakalila kathialing karang hamadan kumta ulaling ngo shipang bat ulik no hajan jongka bat ukranya ka uong Layla tikalila pat ka pai shu kaderki artan bat ka krende u ka ong kani kande ka kamrathia jungi am namar dapit kani ka jaka ka ibas bah ti banthia kalila ko ong kumta namar ba kathia ka yale de hangta ti was kan daw ong pisngau tanat hadu kadata tikalila ko ong haoi ngas ngusuk bah kani kerjaka nang tadi ko ong yu ko ble shubun epi ti was kan daw kali ka ong na kabenta ka pi ong ko ble tikalila ko ong yu na kabenta pa philapan kaman nga hadu kan ni ti ko ong susu yu menta philadan kayang bansa na benta la deru ti was kan dapat de ong yaka piken pide kayang jonga ti hakawi kasngi uai skanda bat kalela kideng shna jing shna hayeng kalela kashna jing ding rendang kat bawa skanda pade usna ding do na kabenta uwai utaman ubala sumar penhe pensan yu na do ba udang khana ti hakata kapor kat ba uai skanda udang shna ya ta uding do ti ulai thu khana hakalela shapang uta utaman ubadai unang shna jing shna de kideng ubatebet ba uai skanda ule thu akalela uong ngalas dang ban prei bat u nado bang dang khana ti ulahi kayanga shapang baro kijing hakajing em nang tadi uai skanda uong shushu akalela ka ka banga yathu man ta happy omdei banga shu thok mo dei ma u balap ri panhe pan san yanga bat phitep dan kapor ba udom yanga teng lei usho ru yanga bat barbor hi ulang utaman ubamenti bah jidan por ba on pech ngau nes ngau tanat yanga bat habang ale ke babakla ushit sho yanga nakti bat ujupan mang bet yanga barbor tang ba ki baro ki ba ngatep hadu menta bantre deiling ba jong uhi ti enda ula de bethu khana hakalela kumta ulalek yalam yaka shakajaka badan mau ban pen ithu yaka bat enda ula poy hakata kajaka badan mau ula ong ya mama manga wa iskanda ti uta utaman pat uong hoat me nga ithu ya me unang penjat ukren ben ba ya wa iskanda tang ba u ba pat ya ti u iskanda upan ithu ha uong ngawan yalam chapi ya ilok jonga ba ikwa ithu palat ipi ti uta utaman uong panban ya aha mewan yalam yaka sa anda melada betho kun kashri nang tadi ukot ya kalila uong wan kun wan shong hang ni ti kalila ru kalai ban shong hang ta ringkat wais kandaru kilaya shong hang ta berongut bat wais kanda pade marsin shong hang ta ula sei no ya ta uding du bat ula ai ha uta utaman ti uta utaman ru ula shem bat pet benya bah ya uta uding du enda ula dat pet bah ya uta uding du uong ya wais kanda ki lech na biang empat long kumnete ti wais kandaru uklam krane usulai bet nang ta ti uta utaman uong artat ya wais kanda sawan ra artat bat kasyama arklat bat ngetep bametep nang no ban lechamsha ti kalila kala shupet ya uta utaman ba ukran kumta bat kasus ngap bet ka ba ukran mau nang tadi uta utaman uong ya wais kanda utei ula de balong misteri shisien kasngi tang ba ngami irpat ba unlong kumta ti kalila pat kam jubab hire kasus ngabet hadian pat uta utaman uong ya kalila pi bah brio bah nang tadi uai artat ya kisambaish yang hakti jongka bat ukali ya ka uong uai skanda ula penithu ipi hakakami jong ti kalila kala shuling ngo bayo sngo ba ong kumta namar ba kalila kam tebi bau ai skanda urang dan kakami
Di kala kali biang na u ka ong ngam skau thu tu ong biang. Di uta utamen uru ula jubab normal bet u ong ngamat ban ong ba ha ikiao jong pi de. Daru kalila kam shumla skau thu kasngam bet namar kam banai shpang kata ka kiao. Di uta utamen u continue bet ban kran shpang kata u ong shushu ba u ais kanda ti omla shu banam isi yaka. Nang tadi u ong shushu ya kalila lada pikwa banlong kalok jong u pelat ya u na kani kajing isi ya ka kami. De kalila ka jubab no ka ong ya u ngadang mat ba kalayap ka kami jong u ais kanda. Di utau temen u ong em waju ong kumta kadang em ka kami jong u ka kerteng jong ka kadai zeliha agdegan bat pila banlap ya ka hakawai ka hotel ka batat ba ka badan hatta labasi kumta kalila ru mars mi nang tahi kalalik wat shisha ya ka bat anda kalapoy hak ta kajaka basa maka kalapet sharum shaning bat kalalik rongrot hak jaka jong kata hadu ba kandalap ya kata ka hotel basa maka bat anda kalalap ya kata ka hotel kalalik kali ya ka kerteng jong kata ka kami ais kanda bat anda kalatep bakadan hak kata ka hotel ti kalalik wat hak kamra ka basa maka bat hamar ba kamot bandrung kayo skauno ya kajing perta boong skau bha walle kumni ublai un setem ya pi nang tadi kahlabet koong walle kumni ngan sia thu bet ha ukon jonga tikalila kam skula sha shu kalik no hajan bat kapli ya kata kajing khang kayo skau ba koong kata ka kami phile ya nga kumni man kapor tikalila kai i bet ha kapor ba uta ubrio uba ka kami jong wais kanda ka kran udang sho ya ka bat ubak bet ya ka nadur khaman jong kata ka kami wais kanda kumta uta ubrio uba sho ya karu ukum pet lak shabadan kalila namar uyo sngo ba ka kalila ka khanyat ya ka jingkhang yang kumta mars ni i ya ka ube thong kala ya kalila de kalila kala mare stat bat her krat no nangta hadu bakanda poy shasurong karung kensan no shapo kali di uta ubrio uklam yo shu balle kum no ya kalila de kalila pade kat bakarang shong ha ta kali kala tiang kam skolong brio shu hak kapor